Svetski putnik i emigrant, ali ne u klasičnom smislu emigrantske priče, jer je reč o pre svega ostvarenom čoveku Ranko Vukjeljić, slikar po profesiji koji je akademsko obrazovanje i ugled stekao u Australiji, vratio se pre par godina u Srbiju i doneo sa sobom pomalo zaboravljeni sistem vrednosti i svojevrstan filozofski pogled na svet. Sticam okolnosti vođen mladalačkom željom da oda svuda po svetu, najviši je ipak bio baziran u Australiji. Ono što je karakteristično za njegovo stvaralaštvo jeste upravo to što je u toj dalekoj zemlji uvek razmišljao o domovini i motivi su upravo oni iz zavičaja. Pre 3 godine vratio se u Srbiju, danas živi u Novom Sadu i evo večeras nam se predstavlja sa svojim delima. Kada je konačno njegov život počeo da dobija okvire koji garantuju svest, što znači ozbiljne godine, Vukjeljić je osetio potrebu da se vrati u svoju zemlju, da, kako kaže, živi ispod sunca, tamo gde ga je prvi put ugledao. Nakon što se ostvarila njegova želja da se konačno vrati u predeo, za koji je čitavog života duboko emotivno vezan, Novi Sad, usledile su i njegove prve izložbe. Njegove slike su slike unutrašnjih, sasvim ličnih i personalnih predela. Ta neka suština koja čini čoveka čovekom, te neke esencijalne pobude koje u nama postoje, jednostavno su univerzalni jezik koji prepoznaju svi. Tako da u šali sam znao reći ja slikam na srpskom, a ljudi tumače na svojim jezicima. Tako da je došao i taj sretan dan, tako da mogu da kažem da sam se vratio u svoju zemlju. Kada sam stigao ovde, imao sam izuzetnu sreću da su ljudi prepoznali taj rad. I sa velikim zadovoljstvom ja činim sve da prikažem taj rad širom naše zemlje i da se družimo i da jednostavno spojim nešto što bi možda izgledalo nespojivo, ipak sam ja 22 godine proveo van naše zemlje. U ovim današnjim okolnostima jedino još mogu da dodam to da taj ugao iz kog sam ja čvrsto, na kom sam ja čvrsto stajao i gledao svet, taj isti ugao i tu istu tačku danas ili večeras delim sa vama, sa svim ljudima koji žele da pogledaju slike, uživaju u umetnosti i na neki način prepoznavaju i svoje priče kroz ovo što ja nudim. Izložba slika Ranka Vukjeljića Unutrašnji predeli u Gradskom muzeju u Vršcu biće otvorena do 25. septembra.